سلامتك. الله يخليك. انت اهلاوي زملكاوي؟ انا اهلاوي. طب امبارح الاهلي ما جاش ليه يا عم؟ فش الكاوتش بتاع الاتوبيس. بس الكاوتش بتاع الاتوبيس؟ خبر ابيض. العربيه. بتاع العربيه امبارح. ايوه فش الكاوتش بتاع عشان كده الاهلي صح، ما كده لا ده كده الاهلي كده يبقى كسبان معاه عذره. كده عنده عذر صح؟ ايوه طبعا. زي يعني مش عارف. طب اصل احنا سامعين من الكلام من امبارح كده الدنيا بايظه وناس بتروح وناس بتيجي. هيعمل ايه طيب؟ هيمشوا ازاي؟ العربيه الكاوتش متفسي. العيال خرموله الكاوتش. اكيد ده ملعوب زملكاوي بقى. ممكن. يعني ممكن ما ده ملعوب زملكاوي فسلوا الكاوتش دول. ممكن. لا بقى اصل احنا المفروض الكوره 11 لعيب. احنا بنشوفهم 9 في الملعب ليه مش عارف. معرفش، ممكن يكون الحكم طرد حد ولا حاجه. طرد حد؟ لا 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 لا، الموضوع كبير. الموضوع كبير بجد. الموضوع كبير واحنا محتاجين له تفسير. فانت تقدر تقول لنا على اي حاجه نقدر نعملها؟ ناخد دواء، ناخد علاج، نعمل اي حاجه كويسه. دواء؟ ياخد ايه دواء؟ ناخد دواء اي حاجه. حرقان مثلا. في اللي هو اللي عارف، في البوس وفي حرقان وفي مراهم، اللي هم الناس اللي انت فاهم. اللي هم ما بيحبوش الاهل. ايوه شفت انت قلت اهو، اللي ما بيحبوش ياخدوا برشام ولا ياخدوا مرهم ولا ياخدوا ايه؟ دهان. دهان. في دهان أبيض. دهان من عند الدهان صح؟ كل سنه وانت طيب. طيب. ورمضان كريم. وان شاء الله كل ماتش يفوز